Enter car show, get championship dengan ni. I cannot find already, don't have. No more already. Wherever you go, don't have already. Stiker? Stiker. Jual stiker? Tak ada jual lah, ini tak boleh jual. Tak ada jual? Tak boleh jual. Tak dapat already. Alah. I find everywhere, tak dapat already. I got 3. Satu dengan sidik, satu I, satu Ati. Tapi kita semua belum pasang lagi. Gila mau pasang. Saya fikir mau letak mana. Kepala sakit. Oh, you mempergunakan ruang sebaik mungkin lah. Oh iya. long term memang macam tu lah. iPhone sekarang ni semua kita punya barang lah. Piping atas pipe pun banyak. Atas tak ada letak. Tak. Dia jadi macam dah banyak sangat lah. Nampak semak. Nampak semak. Nombor 1 lah, nombor 2 masuk kapak ada sakit kepala sikit. Oh, betul. Ingat height. Betul. Ya, dah tak ada dasip belakang ke? Yep. Oh, dia habis. Ada dia letak seal lagi. Dah tak ada dah sip belakang Memang seal betul-betul lipat habis lah. Lipat nanti pening lah. Come to your brake light. Tepi sini masuk. Careful on that. We got come across before lah. Yes. Purposely ya? Oh, like that lah. No, bocor lah. Bocor. Then dia letak sealant, settle. Oh, letak sealant je? Letak sealant. Tapi kita punya sudah ada ni air Kurang. Kita letak lah. Spoiler lah. Masalah dia lampu dia banyak, dia tak letak sealant, tapi dia tak letak lampu gasket. Kalau letak pun dia letak ni ada gap. Oh, Apa yang air masuk. Ini biar dia kena betul. dia banyak masuk dekat lampu lah. Oh. Tadi you cakap you langgar orang. Oh, tengah